ایواره و خیر بینرین چارپل مدیا ام ازو هفکاری خواه عبدالباقی حسینی ایشف دیسا بوارد لسر شاشی سر اکران چارپل مدیا امی روژوا روژ آوا بنرخین لگل میوانی خواه جمیل ابراهیم دوی برنامه می ایرودا گلکی بیارن سرنویسین بالکشنه امی واناجی او بکن لی پیشیاوی دا چند اوی مهنه خواستن سروانا باخون یکی جه سروکی حق پاره فهمید دمر 6 سال برین ها بیارکی حق چوی اطرافی که جیانا خود دستا فهمید دمر کسایته که دو دپتی کوشین آزادیا کردستان دا چالاک بو و لپیش بو هر وها دما بیاره جی کوچه خوی داوی جی سروکه حق پاره بو از لسر ناوی خواه و لسر همی کارمندن چارپل مدیا جمالبات و هوالو و گلو دوستی و کردستانی را سر صافیت خوازم گردهش به برس وی ببیرتینن دیسا دوی هفته دا سروکه کی کرد جدست پیکا پیک آنینا پارتیه کی کردستانی لروجاوای کردستانی رحمتی حمید حاجی درویش 2 سال برین ها کوچا داوی کر حمید حاجی درویش سروکی پارتی دموکرات پیشورو کرد لسوریه بو دماکو جیانا پاش دستا جی دیسا هر سروکی وی پارتی بو حمید حاجی درویش جروج عوله حتی کوچا داوی جی پیشیا تکوشینا آزادیا کرد لروجاوای کردستانی بو البته حوالت من عبدالباقی و میوان من جمیل ابراهیم لسر جیانا او زیادتر باقم بسکنن چونکه اوانا باشتر ناست کن دیسا سیدا مزن جگرخوین هلبستوانه هفدم ستونا هلبستا هفدم سیدا جگرخوین 37 سال برین ها لباجار اوبسالا لسوید جیانا خوش دستا بو دستا لدوردا یا گرنگ عمل سر باخن یکیتیا نویسکار و روزنامه‌واران کرد سوریه هما بیجه نزدیک 10 سال یا زیاده تر بلکی هر سال ده روزا کوچاوی دا مهریجانا پرتخن و هر وها دوان مهریجانا دا دیاری ددن هنه کسا و بعثا جیاناوی بعثا هلبستی بعثا اوی ویتکن اوی جی دیسا امیل لگل هواله من عبدالباقی و میوان ما رئیسدار جمیل ابراهیم امی بنرخینن لسر وانا باخفن دیسا روژاوا ما اوی وره امی پاشی جه دروازی روژاوا خواه اساسی بن بله کرما خواه حوالت ما و میوان ما بینن اکرانه ماموستا جمیل ابراهیم نویسکار و سیاست مدار تو بخیر هاتی برنامه ما و ام گله کیف خوشم که ویرو جناب تلور ما مازوانیت کنج بوته و ام دیسا لگل همی بشتارن تماشاوانن چارپل مدی امی گداریا شروع جناب تجی بکن و دیسا است خازم عبدالباقی حسینی دیسا اوجی هنزانن حواله من مدراتور الوره اوجی هلبت بیرو باوری و بوچونی گلکی بنرخنه و شیروه ویجی بنرخنه اما هر سه بهبره وانا شیروه بکن لپیشی ام كاك عبد الباقي تذكري بعصا هنا حميد حاجي دوريش بكي
بله پیشی از سلاف و ریز جبو همی تماشاوان چارپل واجی آن دست بکرنه حوالی ما کومنتار دیویسینن سلاف و ریز جبو همی تماشاوانن هر وکی سلاف تایبتیش کسین باکستیج کار دکن ده کنترل ده مره کک اوزان و خوشکا نوروز سلاف و ریز جبو واج بروی کدک باش بمر بکشینن بگو من مثلا پرسا تیا پیشی نبس ما مستحمی دروش دلوانیا خودیل سر وقتی جی کرم کر ما مستانجی دلوانیا خودیل سر فهمی دمر او جی مروبکی جابو و بگو من میگارن سر واری جگر خوینجی ما مستحمی دروش یکمین کار بیجی کسین کو لتفجر کردی سیاسی لکردستان روجاوا کار کرد و دسپیکا خود گلک اشکنجه دیتن و کت زندانا دجبر هلوستا خوی نتوی دیرو کاوی دور 6 سالی دوم کر دما گو چو سر دلوانیا خوده گلک تفجر کردی بگلمپری و پارتیاوی بتایبتی دی گلک و گلبیجن پلپلوکا درباس بو لی او يعني او وقت مروفك سياسة مدار وبارتياوي جي سياستك خطك واي نرم هبو هرتم ولو نجي واو بجن سر زميني بو ندخستن او صالوغان مزن بهلدن دقوت يعني رو ام بشك جو سوري يعني ما في مال سوري كار بي باراستن جي قيبلي ريجيما الشامي دمينه او رژیم چقا خراب چقا باش به او نه مسلامه کام کاربن ما في خود دست بخینن بتایبتی ما في خوی چاندهی مثلا سیاست کور آنجی رادیکال او تجاری نزیکی وی ندبون وکی دیجی حکومت يعني وقت تفجر كردي یا سیاسی دنری ما مستحمي دروش دنری وقت مروفكي نويترال دیگو از انسان کی یعنی کس جای نعیشه یعنی کار پیش روز یک دانستندن پیر بکه هر وقت دیجی اپوزیسیون سوری همیه با مستحمی درویش نرین وقت مروه کی دیگو داخواز اوی نگلکی دیجوار جمره داخواز وی چارچه و آنجی دسینورا سوری درباز دبه او وقتاندن جو سوری ناخوازی یعنی تایید هنک پارتی مهبون دو سر خبونا كردان كردستان روجاوا قال لك ما في مين توي دسبيك دري بيدان دورا ما في تشاندي وما في مثلا بيجن جواكي اجبر في هاوي مروفكي حرتم شوناوي هبو دنافو بوزيسيون ده وريجيم جي وقو ما قلت جينا عاجز بو مثلا ام بيجن مروفكي دي ام نافي مروفكي دي سياسه مدار بين جوا عاجز بون او مش عالتمو رح خديله او جبر انسانك اللي ديجي رجيم راتبو دقو ما في ما حق مل في ولاتي عرضا ميت ديروكا ميت دي ما في مي نتوي دسبيك بيك ورا يعني بله ام برز حميد حاج الدوريش بنرخكي مزن ببيرتينن جاردن سري مالبات وسري حمي كردستانيان صعبة أمرن ميفاني خواهك وأم دزانن كنا زاب نيزيكي سيدا جگر خونجي ما يا بيراجيايا أم سر سيدا جگر خونجي جوي هنا كي تشتابه بيسن باشي جام درباز بري كك برز جميل إبراهيم أم دزانن كو جناب تجي قابلكم باسكر كو تكليه تو سيدا جگر خون زعف نزيك بيه وآنها جي سال أبحث جي سال روجا 37 سالية كوچا ويا داوية بو تخوازي چه بيجي لسرجيان بشكي تخوازم سپاسيا وكم جبو في پروگرامي دستي و خوش بن دستي و همو كارمندي و هوالي وي قد في اكراني دي دخبتن دستي و خوش بن قالك سپاس جبو واچالاك يعني افجي چالاكينه البت قالك هيجان وقالك جرام بهانه يا دي جي اجي تخوازم وكو از بيجم حرسي جي حرسي نافي تاقوتن برز فهمي وبرز حميد درويش وبرز سيدة جگر خوين خود دلوانيا خوا لوان بكه وجهه وان بهشت به بيگومان حرسي جي ريزينه
وخباتك باش ورولك باش دناف تفقرا خباتا كردي ده جبو ما في قال كرد خباتك باش كرنه برز وبربچاو كرنه هر یک دواري خود بيگمان هر یک جي دواري خودور گور مرجن گوته دبون خبتينه سيداي جگر خوين نافكي يعني بيويس ناقز بيجم كي وشكو هاتي وشوي كوي دري وشوابوي وكيجا صالي چوي حركز و آگاهيات زانه لی از خوازم بيجم ناس کرنا سيداي جگر خوين ر جبر گول قامشلو تاراكي دبون وهوالي بارتي دبون او اندامي سركردايتي بو اجيوه چاقي اندامي كوميتا هرمي بوم يعني روجانا ام جمعي بون وكي دنجي كفند بيوندية ما هبون بيوند ما تشاوا وك مال وك آپم سيداي تيريج دقوت صار 1950 ويكي از هنا يك سالي بوم سيدا هاتبو جمع مالي وچاغي آپم تيريج دناف مالي دبوم هين دناف مال كي دبون و بيگمان تيريج وجگر خوين الحمود يبدو ناس كربون وهوالي هذي نزيكي بارتيا كومونيست بون وچاغي ود هندر رخصنا كد خبتين حردوجي ناوي پشتگیری آشتیا جهانی او سر به سوویت بو چاغي ریخستن اجبرولو جوی چاغي دات بو جمع ماله و آپمجی هر وقتی بحثاوید کرنا وی تانی هر دستی یج مرد گوتن يعني ناس کرنا ما وکمال تبو گمندی تبوجی يعني دوی بچکانی خود سیدا لناس کرنا ما هبو يعني ما تشت سرنا زانين وما هلبستي جهداري ذكرن وما قالك جارا أزبرج ذكرن جارا يكمين قوم سيدا ديت صالح 1907 والشامي كاركي ما أسجونغ خوال زانكوي قيد بكم كغتك جمر لازم والحاصل ام چون جمعي مالي وچاغي ما وناسكر وفشت رهات قامش لوجي ام وك مقوتم تاراكي دبون روجانا من جمعي بون سيدا قالك يج نفشي نه حز ذكر خصقو جوان خورتي كورت هر وقت الجمعي بون كيفاوي دهات قام دچون جم ودناف كاري بارتي دجي وكاري دناف كاري جفاكي دجي سيدا مرفكي جان سذك بو يعني تبقوا تا سيدا مهرن مسألة وكنمونا عزاك الفلان دريه هي يا مهرن سردانا فلان كسي فلان مالباتي يا مهرن كاركي بارتي الفلان دريه هي ندقو كا دور نزيك تقولا وكا قندران بينن وامرابن يعني دجيدا اريني داو سيدا جان سفك بو جارك داو يا حزار ونهصد وحفتي وحفت بو تخمينامه دور 20 روجا كي 20 روجا الجمعية رازام جبرغو كوانياوي وكچاوي چوبون سردانا كي جم كچاوي دن باجاري ديركي اجي هنا بيجم بون يعني بسري خوبم جمرغوتن سيداتني تي جمعية رازي تدي سيدا جو چاغي تمني مظن بو هناك نخوشي جي دور بيها بو ادميس روجا الجمعية ما مقالك تشتين وي من چاوي خوديتن بله بله گلک سپاس بوان تبنیته که عبد الباقی اندزانم تو وک سروک نویسکار و روزنامه‌نویسان کردن روزنامه‌های کردستانه هون وک اوری خستن هر سال مهرجان چتکن ده سال روزا کوچا داوی سیدا جگرخوین دا تو هنگ بحثان مهرجان که و پاشجی اب که خالصر ما مستجگر خوین بله وقو تجي كرم كر ام وكي كيتيا قشتياني بسكار روجنامه‌نویسان كردستان روجاوا هر سال ام روجا هلبستا كردي دي بيستو دي مها اكتوبر ام دار دخن او جي روجا كشكرنا سيدا جگر خوين سال 1984 دماغو وفات كر تباجاري وبسرا دوی روجه ده اما رجانا هلبستا كردي دار دخن بري مل هرتم الولاد دار دخست
و دیسا جەم بەردەوام لە وڵاتدا دەخن لێ بەلێژبەر پرانیە ڕەوشەمبیرên me nivîskar û helbestvanên me koçber bûn ji dervê welat îro ro hejmara nivîskar û rewşenbîrên me li ji dervê welat li Ewropa pirtir in li hindirê welat. Ji ber vî hawî em du mehracana çê dikin. Rojek li Qamişlo li mala Seydayê Cegerxwîn ji ber gora wî di mala wî de yê li taxekê ji taxa Xerbî jê dibêjin li bajarê Qamişlo mekteba me heye dernekek me heye li Qamişlo bi navê Yekîtiya Giştiya Nivîskar Rojnamevan ew pêra dibe îsal jî pêra bû digel komek ji nivîskarên dî hevrik kirin çalakiyek hevbeş kirin û cemawerek gelekî baş hat û gelek helbestvan hatin helbestê xwe xwendin. Bîranînek gelekî serkeftî bû salvegera 37 li ser koçkirina dawiya Seydayê Cegerxwîn li darxistin. Wekî dêl bajarê Êsin di rîya kanala xwe Peyv TV jî me belav kir. Rasî cemawer pir bû, helbestvan pir bûn, siyasetmedarê got hatibin hazir bibûn ew jî wek cemawerekî di wê mehrecanê de hazir bibûn. Gelek xelat hatin dan ji kesên ku helbestê xwe xwendin û ji kesên ku cê rêzên li cem me wek Yekîtiya Giştiya Nivîskar Rojnamevanan. Bûye wek tradisyonekê cem her sal em vê meselendar dixin ji bo em helbesta Kurdî biparêzin. Em rihê mamostayên Emir Seydayê Cegerxwîn bînin ziman ji bo wek wijdaniya em mafê wî nexwin, em mafê wî bidêne bê çendî vî mirovî tevgerek an jî şoreşek di warê helbesta Kurdî Kurdistana ne bes li Kurdistana Rojava li seranserê Kurdistanê çêkir. Bêguman Seydayê Cegerxwîn wek mamoste Cemîl jî got yek çendî behsayî dike dûvdirê ji dîroka wî ji ber gelek pertûkê wî henin şûna helbestê wî li ser milletê Kurd helbestê wî yê netewî helbestên wî yê evînî çawa got ew bû pirek di navbera edebiyatê klasîkî ji dema Seydayê Xanî û Melayê Cezîrî û heta îro ro ew bû pirek di navbera toraya Kurdî ya klasîk û toraya nûjen ya îroyîn. Rolek wî gelek mêzin heye gelek lêkolîn çê dibin em wek Yekîtiya Giştî dîsa em dibêjin xelatên me henin bi navê Seydayê Cegerxwîn a bo derhênera helbesta an jî afirandina helbesta Kurdî. Ew jî her du sala carekê em didin mirovekî helbestvan got gelek li ser helbestê xebitî û gelek pertûkên wî helbestî henin helbestvan me. Bi taybetî em hez dikin bidin yekî helbestvanê got hîn di warê klasîk dinivîsînin. Yani ew helbesta bi birêzik. Ev kesên got bi helbesta nûjen jî dinivîsîn bêguman em wan pê par nakin. Lê belê heta îro ro me nedayê tu kesî, me dayê herdem dayê kesên ku helbesta Kurdî ya birêz dinivîsîne em bidin wî. Ev gocem hen derbarê Seydayê Cegerxwîn bêguman yani xelatek dî jî heye ew jê bi xelata lîkolîn ji bo a Seydayê Cegerxwîn kesên ku lîkolîna çê dikin li zanîngeha de an jî fakultatê li ser Seydayê Cegerxwîn em wê jî xelatekê didin wa. Ew sala wê nebelûyî li gor kesên ku ew vê lîkolînê li dar dixin wê demê berbiçav dibe em xelatekê jê diriz dikin. Belê Seydayê Cegerxwîn hem siyasetmedar bû, siyasetvan bû, hem helbest nivîs bû, helbest van bû û hem jî dîrokzan bû. Keda wî di rêya azadiya Kurdistanê de di dîroka azadiya danasîna dîroka azadiya dîroka Kurdistanê de û her wiha wêjeya edebiyata Kurdistanê de kedekî wî mezin heye. Serî da jî me got wek stûna helbesta Kurdî ê hem dem ê hem çerxe em bi rêzekî mezin wî bi bîr tînin gor bihişt be û bira serê Kurdistaniya cardin sax be û gelek spas bo wê we. Belê vîdyoyekî me heye li ser mijar û bûyerên ku ev hefte li Rojavayê Kurdistanê û ê ku li Sûriyê pêk hatiye û ji nêzik ve Kurda eleqedar dike. Vîdyoyekî me ê sernivîsa heye dê heval wana bînin ekranê.
بله جارک دنج تماشاوان مرا دبیجم و گلک دخوازن تبنیه خو و پرسه خو لگل ما بتبنی و بپرسه خو لگل ما بن ام هیوید که مصابه و ام بزورن لسر بویرن خو با مستد جمیل اما مشتد دست بیرکن لجنیف جوینا شش امین یا دستور بنگهین آسوریه پیکات همه دست پیک داد توازی لسروی چه بیجی باشه جاوی پرسمه ورن بله او جوینا جنیف کمیتا جبو دستور سوری براسی پیدرسون پیشید گلکی پیش خوشبین بو یعنی گشبین بو جبو و جوینه دگو گلک باش بو گتشتی باش جه درکبن انجام باش جه درکبن لمخابن پشتی چند روزا گفتگو و دانستندنه اوی بخگو یعنی اف جوینا هان اف چند روزه جوینه ام بهیوی کرن یعنی تشتکی بهیوی بو رشبین بو تشتک جه در نکد چما اف جوین ولو بو چما اف انجام دا به تخمینه ما ندسته وان کسی گود جوین يعني تدي سي آلي الجنيفي دي جفن شاندك رجيم سوريا هي وشاندك اوبوزيسيون سوريا هي وشاندك جي اسال بخوهنه حرسي شانجي انجامي واجبينا نتني دستيواندن اما غوتن ويهرن سري جخوا دو آلي جي غريداي رهي خونه يعني مثلا وكنمونا شاندا رژیم سوریه و بریارا حکومت سوریه و سروک سوریه لوی داره بجیدکن و شاندا اپوزیسیون اوجی بریارا اپوزیسیون بجیدکن جلوما ندستی خودنه و بریارا و نبریارا کی سر بخویه اف ایجار تشتکی دیجی جوه گرنگتر هیه رولا هری سرکت دلیزه اوجی دستی وردان و رولا دولت خودی هز دنیای مثلا وکنمونا روسیا هیه یکتیا اوروپا هیه امریکا هیه آستک ترکیه جی هیه و هنک دولت دنجی ایگو دخوازن دستی خودی جیوه مسئله بکن هنه اوانا باندوراوان و رولاوان آسرکی دوان جویناده يعني اف جوین دبن جبو نتنه جبو دستورا سوری بینویساندن جبو بلکی چارەسەریک سیاسی پرسگرێکا سووریا رە بێدیتن و ئەف شەڕ بداوی بێ و ڕەوشا سووری ببێ ڕەوشەک ئاسایی کوشتن و شەوتاندن و کۆچکردن و کۆچ بەربوون بداوی بێن ئەف تشت ئەدبێژم گرێدایی بڕیارێک نەت دەستێ خەڵکێ سووری دەیە ئەس دیسا بێژم نەت دەستێ نە ڕێژیما سووری نە ئۆپۆزیسیۆنێ و نەژی ئەوشاندا سەربخوا نە دەستێ وانتەنێ دەیە بەلکی بهتر دەستێ وان دەولەتێ خودی هێز دەنێ و حیان هاژی ئەف ئەنجام چما وڵۆ دەرکەون حیان هاژی ئەف دەولەتێ خودی هێز هینە لەسەر بریارێکی ڕوونەنیشتنێ بریار نەدانێ یعنی سووریا چارەسەری ئاهولۆ بێ یا ئاوا بێ بتایبەتی وەختێک ئەم دبینن گاواگەم دبینن ئەف جوین چێ دەبن لە جنێڤێ حرسی شان دەڕوودنێن و پدرسۆنژی وەک نونەرێ یەکتیا ناو نەتەوی بوار ڕوودنێ نە ئەمریکان تێد خەبەر دەدن نە رووس ڕاستە ڕاستێ خەبەر ددن نە یەکتیا ئەوروپاژی تێت خەبەر دن ینی ڕاستە ڕاست و دیرەکت ڕۆلاوان نەخویایە دبن ئاوێ ڕۆلاوان تێخویاکردن و تێلیستن ئەوانە ji bo ڕۆلاوان بێ خویاکردن بەرچاو divê biryara wan hebe bi texmîna me hîna bi taybetî ez karim bêjim yek Amerîka di do yeketiya Ewropa hîna negihane nerînek sînordarkirî nerînek zelal biryarek zelal ji bo çareseriya rewşa Sûriye
چارەسەریە ڕەوشا سووریا بێگومان وەختێکم دێژن ئەمریکا و یەکەتیا ئەوروپا نەگهانێش بەرگۆ هەن تشتێ دژی پێگرێدایی هەنێ هەن پرسگرێکی دنجی لە هەرێمێ لە هەرێمە ڕۆژهڵاتە ناوی کێکۆ دەنگێتە هاتە برین دەنگی کەک جەمیل هاتە برین مامۆستا شتە بپرسم ئەز ئەم کە منە ناوبینێ ئەو هەوایەک لە ڕۆژاوای کوردستان و بگشتی لە سووریە هەبوو ئەو هێوی ددا و ئەو قەسا گەر پەتەرسن بەهێوی بوو کو تشتێکی وسا دەرکەوە کو تشتێکی ئەرێنی دەرکەوە دا تشتێکی گرنگ هەیە دەمەگۆ بێژن جڤینە شیشال دارکات گەر پەتەرشە گوت گوێجارە گەلێکی بێبینن و پشتەوانەیەکی ژەئالی رووسیا و ئەمریکا و یەکیتیا ئەوروپا جیستن بڕاستی گەلێکی بهێوی بوو دگۆ باشە ئیژام گیان هەف ژبەر مەسەلا ئیرۆ جڤینن جنێف چێ دەبێنج بۆ دانینا دەستورە سووری ئەوژی یەک ji biryarên kongerê li Sûçî çêbû 2018 gotibû divê opozîsyon û rejîm li hev rûnin bigên çaserkirinekê. Feçê hilbijartin wek mijar hilbijartin nûkamê destûrê binivîsînin. Yani ev mesela nivîsandina destûrê li Cinêfê ev yek ji biryarên Sûçî ye. Vê demê gelekî birasî çakbîn bû Peterson digot başê yani we her du alî jî nermên wê bêguman her yek ji aliyê xwe ve tiştekî pêşkêş bike ve bigên hin tiştên hev beş. Lê 5 roj derbas bûn em bêjin şanda rejîmê bi ecindekê hatibû û şanda opozîsyonê gelek ecindet serê wê dihene û wekî dijî her du alî carna wexta dicivin li hev şaş dibin di navbera danîna destûrê wekî li problemên rojane yê gul Sûrî çê dibin. Felwê şaxê gêr Peterson ji war got gelî camê re em nehatin vir hûn danûstendinê ser tiştên rojane bikin. Hûn are destûrekê ji bo milletekî datînin ji bo welatekî datînin bo pêşerojê. Wê demê şanda rejîmê hat rawestandin ser xalakê di em ka çawa seroktiya vê welatî biparêzin seroktiya Komara Erebî a Sûrî. Opozîsyon ecindak dîl cebû hebû gona em ê ser leşkeriyê biaxivin û ser istixbarata biaxivin ev xalên gelekî giringin cem me ka pêşerojê wê bi çi rengî wê di vî welatî de em ê têxin destûrê vî welatî. Her du her yek bi aliyê xalê xwe girtin û ew ceddiyet ji alî şanda rejîmê nedîtin. Ew şanda rejîmê hertim yani heta îro beriyan jim gotî Beşar el-Esed wek serokê Komara Sûrî ew baweriya xwe ne bi Cinêv tîne ne bi danîna destûrê tîne ne opozîsyonê ber çavê xwe nabîne. Ew dibêje şanda xwe dema goçînin her hemî tiştî beravêtî bikin. Tu nebi Belê ev car jî ji înterneta Abdulbaqî hate birîn. Kek Cemîl ez dîca bizvirme te mademê te dwî navbenî de hate birîn aynî pirs dewam ke ew çapkek û belê bêguman ji ber ew hadî li behra heye ew serokê şanda ya opozîsyonê hertim dibêje divê dema ku em bi şanda rejîmê rûbinên ew tî ceddiyet yani tê insan ne seryosên di heyata xwe de tên wek tiştekî ya tên henekê xwe medikin. Ev mesela destûrê çima hûnê deyne va destûrek mayî û serok ser dimeşî û xelas dibe yani. Wê demê gêr Peterson dît got her du alî jî ne ciyê baweriyê ne got yek bi war rûne û karibin tiştekî ji bo pêşerojê ji bo milletê Sûrî çê bikin. Ji ber vê Geyîdî ev xwe aciz bû û got me heta jî yani ev civîna got piştî vê civînê were me destnîşan nekir ji ber ev her du jî ciyê bêhêviyê ne. Belê. Belê. Birêz Cemîl te dengê te hate birîn ji ber înterneta te hate birîn tu dikarî li ser ewkê xwe dewam bikî lê bi dîtina te ne ew bû ger Peterson ku ji binîva hinekî tişta bihîştibû ku ji bo ew qasa
خوشبین بوو کە دەیژوێت شتێکی دەرکەوە و پاشێژی ئەو تشتێک و بیست بوو یا ژێرا هاتبوو گوتن پێک نەهات وها داوی وها لێ هات بترسن نونەرێ نەتەوەی یەکگرتیە و ت بڕیارێ وڵۆ زێدە دەستیوی تنەنە و تێ گۆداری لە هەرسی شاندا گۆداریت کە کاتگەن چ ئەنجامێ نویساندنا دەستورەکەش بۆ سووریا نە ینی سەدەمێ سەرەکەی ئێگۆ چارەسەریەکەی سووریا ببینێ تێبیرەمە ڕۆنشتنێ بەرێدە جارنا شاندا ڕژیمێ دەهات دگۆ ئەم ئامادەنە ئەم هەر تشتی سەر دەستوریە گفتوگۆ بکن و بێژن و بگەن بەریارەکەی جارێک دەهاتن دگۆ ئەم وەکە مامۆستا عەبدولباقی گۆ دەستور هەیە و ئەم کارە هەنێک گوهەرتنا تێ چێکن ینی بەرا دەستورە هەیە بمینە ئەم گوهەرتنێ لازم تێ چێکن ددنی شاندان کە ڕێژیمە سووری ناترسە ji tiştekî ew tişt çi ye natirse li cem Yekîtiya Ewropa li cem Amerîka li cem Rûsya li cem va dewletê xwedîrolê rastî rasteqîne natirse evana wê wî bavêjin ya giraniyekê ser wî bikin ya fişarekê zêde li ser rejimê bikin tu fişara wilo zêde yanî pir cara dawî berdevkê Wezareta Derve Amerîka got got em mijûrî guhertina Beşar Esed nabin lê em nabêjin piştgiriya wî jî bikin yanî tiştekî dixuyanêkirin hîn biryarek wan rasteqîne û zelal tune nel cem wan nel cem Yekîtiya Ewropa heya astekê nel cem Rûsa jî ji ber ku Rûs tena xwe nikarin divê meselê biryarekê bidin û Rûs bê Amerîkana texmîna me li Rojhilata Navîn û bi taybetî li Sûriye nikarin belkî naxwazin çareserîkê bibînin bê Amerîkana bê hemahengî bi Amerîkana re û Amerîkan ji wek min got hîna negihane nerînek zelal li cem Amerîka û li cem Yekîtiya Ewropa jî heta astekê siyasetek li Rojhilata Navîn tê meşandin siyaseta belkî tê bîra me berî 2003 wan sala digotin serberdayetiya a rêxistinkerî yanî em fewdakê serberdayetiyekê li Rojhilata Navîn çêkin bi rêxistin yanî ew ê tayê wê wê destê wan dibe bijînin sis bikin gûr bikin vemrînin agira ew destê wan dibe ev jî ez dixwazim vegerim berî wê wan sala jî di sala meha deha texmîna min sala 1999 egez neşaş bim li bajarê Michigan li Amerîka civînek berfireh çêbû CIA tê hazir bû FBI tê hazir bû gelek navend û înstitûtê lêkolînê tê hazir bûn gelek rewşenbîr û ramyarên Amerîkî mezin tê de hazir bûn amade bûn di dawî de raporek derxistin bela kirin me bi xwe yanî rojname Erebî dixwend cerîda rojname Alhayat dixwend ez bi Kurtî bêjim digotin gerek li Rojhilata Navîn û belkî heya Rojhilata dûr jî yanî heya Efganistan û Îran û jê wir dijî Pakistan gerek serberdayek çêbe û gerek şer û pevçûn û şewat û kuştin û talankirin û xerakirin û derbazkirina sînora çê bibe heyanî kengî evaya gerek 15 sala heya 20 sala dirêj bike piştî 2 sala ji vê raporê ber kêmî 2 sala ew bûyera New York û Washington ago Talîbanê pêk anî û ew bircê bilind û çend ciyê din jî xerakirin û piştî wê îcar Amerîkan bi leşkerê xwe bi hat ket herêmê herêma Rojhilata Navîn û hat Iraqê û çû Efganistanê û deverê dijî talîb ana îro li Sûrî jî heye
از دخوازم بێژم ji ber vê yani yine ew planê gid wê salê de berî 20 sala 22 sala hatî danîn hîn bi dawî nehatî û nexuyayî wê kengî bi dawî bînê jî ji ber got bi texmîna me yani li gor dîtina me Emerîkan bi taybetî û Yekîtiya Ewropa jî dixwazin rewşek nûh li rojhilata navîn peyda bibe sînorên nûh bên çêkirin ev dewletê ji berî 100 sala hatine avakirin Sûriye, Lübnan, Iraq, belkî heya astekê Urdun û cawê çaqê digihê İran û Tirkiye jî ev dewletana hatin xuyakirin ki dewletin Putin dewletin wek Ereb dibêjin faşilin bi ser neketine bi taybetî li Sûriye, li Iraq û li Lübnan ev hersî dewlet li ber çavayê li İran û li Tirkiye jî ne dewletin serketî bûn ji ber got nikarîbûn pirsgirêkê xwe hundir çareser bikin bi taybetî pirsgirêka li her du welata a herî mezin pirsgirêka Kurd e nikarîbûn çareser bikin û belkî hîna jî li ser xetekê çawa vê pirsgirêkê wek ew dixwazin çareser bikin û agirê wê givêketî tevgera wê giheyê vemrînin. Ji ber wilo ez dibêjim li rojhilata navîn planek nûh jêr divê biryarek zelal ji alî dewletê xwedî hêz jêr divê civîna li Cenêfê û ê wek wê û li Asîtana jî nikarin çareser bikin. Asîtana jî sê çar dewlet Rûsya dixwest wan têxibin çengê xwe İran û Tirkiye û carna hinkî Sûriye jî dibir li gor xwe yan jî li gor hemahengiya navbêna wê û Emerîkana û Yekîtiya Ewropa diheyî dibin avê re vê van civîna birêve bibin. Dîsa bêjim bi texmîna me li gor dîtina me hîna biryarek ji bo çareserkirina pirsgirêkên herêma rojhilata navîn hîn ji alî dewletê xwedî hêz hîn nehatî dan. Belê. Kek Elbaqî hêja Cemîl dibêje heta ku ew dewletên ku li wê herêmê hene heta wana li hev nekin û bernamekî daneynin pêşiya wan heyetên ku ji bo destûrê li wê dicivin ji wê tiştekî dernaye. Ne Peterson ne jî kesek din nikare ji wê tiştekî bike bi dîtina te ava çawan e û a duduya cenabê te pirsim li wî civînî de Kurd li ku ne? Ez ê paşî cardin pirsê xwe dinê lê zêde bikim. Belê. Belê bêguman. Rast e yani îroro em bêjin Sûriya 4-5 dewletên mezin yê herêmî û yê navnetewî li hundirê welat hene. û her yek ji wan jî berjewendiyê wî heye. Her yek ji wan jî têkilî bi dewletê dî hene. Bêguman ew her çar em bêjin 4 dewletên mezin em bêjin Rûsya, Amerîka, Tirkiye û İran. Ew her çar lênin. Her çar milletê Sûrî paşguh kirinin. Ti carî li nel pêşa roja milletê Sûrî dipirsin û nel netewê di nav milletê Sûrî dipirsin. Li berjewendiyê xwe dipirsin. Yani Tirkiye em zan berjewendiyê çinin. İran çawa dixwaze Şîa derbas ke vî welatî ji ber hikimdarê wê Elewînin. Amerîka naxwaze ew herêm ji dest wê here. ji ber mesela İranê naxwaze gelek bi destê Îranê pişavopavê wê berdin. Hinkî sînora ji Tirkiye datîne. Naxwaze Rûsya jî ew jî gelekî şavopavê berde herêma rojhilata navîn. Her welatek yani Rûsya îro derbas bûyî Sûriye ew dibêje welatekî kevin dostê Rûsya bû û gelek peywendiyên me yê ekonomî navbera me de hene û dîsa yê berdewam bibe. وز حرتم و رژیم پارێزم ji ber rejîmek sosyalîst e nav dikevana wiha lêdnere ew ji bercewendiyê wê li wir diqede ji ber wek got bêjim kaxeza Sûrî dilîzê dema ku mesela derbasî Ukrayna bû Ewropa dibêje ji Amerîka dibêje karim derbasî vir jî ev jî welatekî heye ez karim derbasî vir jî bibe ji bo dema godan nûstendinê hev bikin ok kare bêje zîro xwedkarim Sûrî vekeşînim بس هونه بهن گواز لأوکرانیا بن. يعني سياسة نافنتوية هندري وراب تشتكي جلكي بالكيشة كميرزا إيرورو يعني بفي نفين ملتي سوري بونسيبش كرد لاليكينن عربي سنة لاليكينن عربي علوي لاليكينن أو باوري
ولو جيجي مقول باوريد نابرة عربي سنة وعربي علوي أي دسلادار نيرو هيش تنية تشتمايي يعني ريجيم كاري بكردار دانوستندنا كيبكي دما كوبيجي اوكي كرد ليفر هنن جبر حطانا دبي كردن دبي كرد هنن كردن لو هندكن يعني هذا الروجا كجوجا ما في دعوة ما في زماني واي لبر يرو بفين هذا كرد يربون هيزك تايبت هيزك لشكري يعني هذا بيجن قصدا اجي هسدا اجي بيدا 6000 شقدار اجي شرفانن يعني از يك نكار شعبي خوش بروا بقري ديما كرد يرو دما كل سوريين كاري بيش روجا سوري ودما بوبي جنگا شكرين نكار كردا بيش جوهك بكن جا روسيا دبينه انه باشه كرد كار نزيكي ريجيمي ببن بيش روجا دما كو جعربي سنة خلاص بن اما ورنا وي برسل لسروي مجاركي ما هي مجارة روسا وكردا لسروي مجاركي هي ام دفردا مبرسا من اوا كود ناف في جواكا هاي دستوري دا كرد لكنا ياجي كرد بكيرانه و چند كرد دانا چونكي 45 کس وی جوینی دانا یک کرد کهیتی دا لپیش 45 کسی یا 44 کسی ده کرده کی چه قاسا بکار به مافی خواه لوی بینزما یاجی بکار به بخناف او که و وک هجمار و وک او جاره که ممکنینه اگر لهم هاتن سیاسی چینه بد بنیدا بله کت مرزا ابو خواه کسن ایرو روگوی دستور دینن 105 کسن 5 کس شاندا رژیمه 5 کس شاندا پوزیسیونه 5 کس کسن سربخونن و سازین سیویلن دناف 105 کسا یکی کرتنی هیه دبیجن دناف کسن سیویل ده آنجا و 5 کسن سیویل بلکی یکنک بنگه وان آنجا جمال باتن کردن بس او خل کردان آدم نخولی يعني كسي هي يكي تنج أنا كسي بنابي كاميران حاجو أو ده هندري في شاندي تبي ده تناف صدو بينجي كسي بيجومان أو يك بتني كار تشتكي بك كارن تشتكي بك نجيبو كردا وقت أوبوزيسيون تف بيجن كرد نتواد دواي لسوري ما في بي حقي بي هي جو ما في بيتش سباندن بيني ساندن دستور سوريا پیش روجده اگر او پشتوانیا و مسئله نکن تجاری کرد نکارن تشتکی بچسبینن يعني درباسي دستور سوري بكن بنفساندن بله ام دزانك عرب يجي كسن سوريا دربا كرد او انا او كيكوان دوي علي داتنا تدخوازه كيوان ونزانم پیش بینه كيوان جي خوش بینه كوان دوي وارداتنا اگر بنيدا او هيزندن امريكا وروسيا وابدن اگر زور دانين سر وكو عراق وكو دستور عراق كو بيد دستور يعني د برلمان تو ده قاضي كرده كبت قاضي صد كرده بت تفرقناك دستور به وی دستوری بکار بینه پیک بینه اگر نه به هجمار و باو که کردلوین کارن تشتکی بکن لورجی به یک کسی تاکه کسی کی کرده کی نکاره تشتکی بکن دبه دبنیدا او دولت وی داره یا دولت سوریه بخواه وی تشتی قبول که بخواه دستوری که بکار بلوی او ما فکر کرده وره پاراستم که دستوری اگر نه بوی آوای زحمته بله برز جمیل اگر دوی واردات شتک ته به بیجی اگر نام در باز مجاره خواه دودیا ببن دنگی تا نای دنگ نای کرد دوی کمیتا افصادو پنجی کرد کرن 45 يعني حالك بازا ايجا بهفرد جفن حالي ذاكرن حالك بازا آمادت بن جوا 45 یک تنه کرده لی دیساجی تبارا خود ده گفتگوی گچه بن گنگشه گد و جوینه چه بن مثلا کرد نه آماده يعني مثلا کرد و گنگشه خورد و گفتگوی خورد لسر چه بن تبو یک تنه کرده لی جبرگو پرسگریگا کرد لسوریا پرسگریگا سرکیه نه پرسگریگا به پشگوه کرن کرد هبن تنبن او پرسگریگ جبوگت سوریا
لسوريا چارە سەریکێ چاراکێ ببینی دەوێت مەسەلا پشتگرێکا کورد صافی بکە چاراکە ژێر ببینی یەکی کورد هەبێ ماگوسەسیە باناوێ چ بکرانە چار باناوێ چ بکرانە دوێ 45 دە دوێ کۆمیتا 45 دە ئەتبێژم نەب دەنگایە بالهەڤکردنی یعنی نە دەستێ خوا هەلدن کا چەند بڤێ بریارێنە یا چار بڤێ بریارێنە من هەڤکردنێ هەر 45 وێن هەف بکن لەسەر تشتێکی لەسەر هەڤۆکەکێ لەسەر تێکستەکەی دبێ بریار ئەف بوو متخەسەس بێژم یعنی ئەم دکارم بێژن ئەو 45 کەسێ وێ دەری بەس کاتبن ئێک و بریار دەدن ئێدنانە بەرین هامە گوت بەێ ئەم ژوی خاڵافای هات دەرباز دبن ئەم دەربازێ مژارە خۆی دودیا دبن مەگوتیە گەفێن تورکیە لەسەر ڕۆژاوا و سووریێ و بەرسبێن هێزن لە هەرێمێ ئێجا ئەم دەزانم کو تورکیە ئەوە دەمەکیە بە گوتنن gelekî dijminane bi ser Kurdavatên û dixwazin wê derê biçin ciyê ku maye ciyê ku ew dixwazin îşgal bikin dixwazin bikevin biçin bikevine wê û ji bo wî jî gelekî haziriya dike gelek provokasyona dike ew kê xwe milîsê xwe li Efrînê û derû dorê din top kiriye aniye xistiye wan dera û carna tedî teyarê wanin bê پیلوت چون کوبانی خستن چون لوی خستن ورحاصل زمینه وی حاضر که خواهد جی خواهد تشتگو ساب که و لهمبر وی جی سوریه و امریکا جی از زنم که امریکا لوی جاره کی وک لشکری هات لوان دره گریا که چابه کی نشان کرد که بنیرت من به من نکاریب که باندره و روسیا جی دبنی دا روسیا جی ایریشت که روسیا جی تنه و دولت سوریه بخواجی عسکری خود توپ کریه آنیه خستیه واندرا سینورا اوپیه که جمیل تو چید بیجی؟ کارت شتکی ببه از دور دبینم هنکی که ایرو یا سبه یا دو وقتکی نزیک دید دمک نزیک دید ترکیه کار به ایریشکی وک سریکانیه و گریسپیه وک عفرینه باجو سر ڕۆژاوای کوردستانە ینی مەبەستامێ باژارێ مەسەلا وەک دەربێسیە عمودێ قامشلۆ دێرکێ ئانها ئەز دوور دبینم ji بەرگۆ زەمین هاتی گوهرتن مەرج هاتنە گوهرتن ڕێڤەبەریا بایدن نە ڕێڤەبەریا ترامپ چاوێخوا ژێ گرت وەختێک تورکیا عێریشی سەرێکانیە و گرێسپی کرد و داگیرکردن بەلکی ئانا هاتی گوهرتن ینی هەلوێستا ئەمریکا دوێ مەسەلێ مەسەلا عێریشێ و دەستێ خۆدەینە سەر جیندن ژێ ڕۆژاوای کوردستانê û ev jî tê xuyanêkirin ji peywendiyê Tirkiye û Amerîka gihane çi astê peywendiyê Tirkiye û Yekîtiya Ewropa gihane çi astê heya peywendiyê Tirkiye û Rusya jî gihane çi astê yanî Erdogan çû Mosko vala hat ne tenê vala yanî ji bo hinkî euro tiştekî ew bêjin dilşikestî hat parastiyê xwe xurand û hat pişt strê xwe xurand û hat ji Amerîka jî nikarî bû Biden bibîne li New Yorkê Yekîtiya Ewropa jî dibîne îro kar dike deh şalyarê sefîrê Ewropî ji welatê xwe derxi ev jî di hundirê wî bi xwe de pirsgirêk derxistiye yanî îro peywendiyê Tirkiye bi hemû cîhanê re ne ew peywendiyê gi alîkariya wî bikin êrîşekê bajo ser va herêmên mayî ê ginet bin destê wî Rojavayê Kurdistanê ez karim wilo bêjim Kek Ebdilbaqî em dizanin berjewendiyên welatên hay ku em behsa wan dikin wek Amerîka û Ewropa û nizanim çi berjewendiyên dewleta li gor siyaseta şexsa serî kî dibe birabe ya jî Biden ya jî bêjin Merkel ya jî yekê din li gor wî nîne eger dewlet biryar da ew jî mecbûr e wî bike Kek Cemîl dibêje
بايدن نوك ترامب راست نوك ترامب سياسته ويجي نوك ترامب اما او بايدن بوكو عسكري خوج افغانستان كشانت او بايدن تكرا عسكري خو روجاوای کردستان جی بکشینه چما لوی بسکنه اگر لگور سیاست دولت ویبه لگور او کی ویبه یعنی ام دکارم بجن ترکیه جبر اون بايدن وجبر اوي روسيا نكاره بكبوي دري نازبني نبفيرنجي يعني ام دبين بري دروجا او ام بيجن الجيشن نافنتوية انجي لشكر نافنتوي امريكا يك جوايه واوروبا نه دبيجن قالك تشك درباسي هريما ام بيجن اف هريما يا ريبوريا خسر كرن ديمك اشتغاليا وانا وقت تشتي قول سر عردي شي ده تشتن هنن سيناريو هنن وبيشرو جدي بين خويا كرن از فكرن بس مثلا تركيا انه شما قفا دك ايرو تركي جي ويه قال كي زيرك او دبينه هناك دلماني دنا برا بيج الناتو وروسيا ده هي جبر روسيا برا درجهن انجي بيروين ي ناتو لموسكو كر ديمك كونفليكتك هي يعني او دل نخوشيك هي برا روسيا واوروبا ده وزات امريكا جدوره او تخوازه في بكار بينه درباسي هندري هريمي ببه انه با هردو بهردو مجولن كسك منابينه وازي درباز تشتي كيف اخذكم جبر هردو طرف جي يعني روسيا وامريكا تركيا بشتقه كرنن نما قهد ديني ايرو رام دبينن برلمان تركي دي ايرو از باور بريال ستندن كو كاري لشكري تركيا 2 سال ديجي لسوريا بمينه وقت بريال ستندن ايرو رو دقرقو هناك بارتي ديجي في برياري دركتن ديما بلانك تركي هنجي هي بلانك تركي كارب به ودفع دما داوي ديجي بري حفتية كي أنقرة شان دو همي هيزن چكدار يه سوري كوكا ورنفر بلانك ما هي نيزيك و لدار كبه أو بلانجي دبجي حتى سري في ما هي يعني بيشتي في سري ما هي يعني هيك ما هي يازا كارب أو بلان لدار كبه وشد بيجن دبيجن قالك جي بربتشاف كرنه بنشاف كرنه قلتي أمي في أمي مثلا عين عيسى باجارك يرو ربريا خسر حمي مسألة به سياسي لوي باجاري چه دبه تخوازي ور داگير بك تخوازي زي باجاري من بيش داگير بكن يعني ترفع داگير بكن او خستي بلاني خوده امريكا چه بيجي روسيا چه بيجي بيشروجه او كار درباز به بحجتها انه والله ترور ورهن نافد كوانا بيدل ورهيه يا باكيل ورهيه قصديل ورهيه او كارفا حنجتها وقول بيجين دين برشاوي خوب درباس به او بلان هي وبراسيجي تركيا اري جارنا وقول بيجين لمبا كسك جا امريكا دستينه دماغو درباس او تجاري حسابي روسيا ناكه بلا هاي ود حسابي ودابه جبر او خد نره او ايرو للديجي ولا بنادي كفانا لديجي روسيا ورجيم سوري كار لك جبر اوبوزيسيون حمل جمع او بنادي اوبوزيسيون ويب كارتينه الوا اوبوزيسيون جمع وفقرن باجاري خو او جي باجاري وانن ودفي فقرن يعني جبر او دبيجي 3 مليون سوري عن 4 مليون سوري رو جمع تركيا عايز ما كان تحمل بكم دفي فقرن ولاتي خو او فيت خ حجت برشاوي خو ويبيجي اوروبيان از مسألة بش أخذ بروبلمك ما زلش بأوروبيا يعني همي قالك تشتغل براسية كاريك بربتشار بس إنه سياسة برفرية هند بيجن تركيا إيرو دق أصطنجية كده هي بريه قال كده كتينا حتى قوة مثلا شعر سربك دفع بروبلمك يجدر في ولاتي خدرخه يجبو همي شعب هل نسوي بروبلمي أو مسألة إقتصادية هندري ولاد لا يعني عالم كبير بك الوقت يجي إيرو ساتشم هي يعني هالبجارة النزيك دبه أو أردوغان خب ترسه إنه فا بارتي هنا قالك لدي جي وي اوبوزيسيون كارين شو ناي بقرن مثلا عثمان كافالا أو دبجة أوروبي شما درباسي مسألة مني ناف دولتي دبن دوزا في كسر اوبوزيسيون دكن دبي بلا يبردش حبسه وقت أول بيجي أزيج برا
بالیۆزخانیە وا بدەن ژوی وڵاتی یعنی مەسەلە گەلێکی کۆمپلیسەرتە گەلێکی گورتوزکیە یەک نکاریش هەردوو دەرخە کاو مەسەلەوێ ببە ئان نەبێ ژبەر ئیرۆ وەک مەسەلە بازارەیە دان تورکی تشتێک بۆ دخوازێ وێ تورکی تشتێ ئەو ژی ئەوروپیا دخوازنان ئەمریکا ژێ دخوازن وێ پێی کۆرین مەسەلە بەرژەوەندیە بەێ دەنگێتە تەنەکەت مێرزا ترکیا دبێژە لە ئاستانە ji بۆ کەک جەمیل دبێژم ترکیا دبێژە لە ئاستانە مەلهەف کردبوو مە و رووسیا و ئیران و زانکی مەلهەف کردبوو ku peyê de 30 kilometre bi aliyê nav bikişe ewana jî qebûl kirbûn heta niha tiştekî nekirine eger ew nekin em ê bikevne wan dera ev biryar heye ya jî ev biryar êdî wextî borî rewş guherî û Sûriye jî guherî hêz jî guherin çi dibêjî Kako 30 kilometr peyede paş divegere ew ez karim bêjim pêk hat yani li Serêkaniyê û li girê spî û wayê li Efrînê jî zêdî 30 kilometre paş divegeriyayê YPG û Hesede û Qesede paş divegeriyayê lê li hevkirina Rûsya û Tirkiye li Asîstanê ne li ser vê tenê bû pirsgirêka Idlib jî hebû li ser Idlib jî gihabûn li hevkirinekê Tirkiye yani pabendî wê li hevkirinê nema li Idlibê û hûn zanin Idlib ji Rûsya re tiştekî gelkî giring e ji ber ku Rûsya pêgehê xwe berava deryaya Spî pêgehê xwe baş çêkiriye û dixwaze li wê derê herêmek yani aştî hebe herêmek cîgirtî hebe Idlib jî sînordarê Latiqiyê û Tertûswanê û ser hevene mijarek me li ser Idlibê heye em wî li wê bax helbet bi heva girêdayne lê dîsa jiyan wî jî li wê bax ji mijarê dernekevim dixwast ez bêjim yanî herdû bi hev girêdayî bûn ev li hevkirina Rûsya û Tirkiye serva herdû bû ne ser yanî Serêkaniyê û girê spî ya mesela YPG 30 kilometrî veger ana YPG ji seranserê sînorê Sûriye û Tirkiye 40 kilometrî 50 kilometrî jî vegere heya YPG hebe Tirkiye wê bêje me tirsiya YPG ser me heye ew nelvêdgere Tirkiye bi van lept û tevgera dikeve dixwaze têkeve pêşiya hin planên got hayê wê awakî serekî jê heye ev plan ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd li herêmê gişî yani ne li Sûriye tenê li Sûriye li Tirkiye li Iraqê û li Îranê nerîne kûlo navdewletî heye û merov baş tê digiye gileptek jî di vî meydanî di vê meydanê de heye lê çawa ye hîna wek berî niha min got hîna zelal nebûye Tirkiye dixwaze rêl berbigire ma çima Tirkiye destê xwe danî ser Efrînê Efrîn ji aliyê coğrafî de digiye ser peravê deryaya Spî eger keyanek qewarek Kurdî çê bibe û bigiye ser ava Spî pirsgirêka gelek mezin ji Tirkiye re yani evaya li aliyê Tirkiye û Îranê jî nayê pejirandin heya ji wabê nahêlin û destê xwedanî ser Efrînê jî waye guherdinê demografî jî li wir çêkirin û xelkê jî diêşînin û zeytûnat birin û tiştê nemayî dikin talan û şewtandin û xerakirin û kuştin û girtin tişta ji watê dikin lê ev nabe çareserî bi texmîna me dîtina me ne Tirkiye ne Îran û ne ew dewletê dixwazin pirsgirêka Kurdî neyê çareserkirin nikarin bi vî hewayî li pêşiya wê nerîna navdewletî bisekirin heta dawî ev dîtina min ev nerîna navdewletî wê rojekê ciyê xwe li ser zemînê bibîne wê bê cî bicî kirin îroyê sibeyê sarek dine du salê din ez nikarim bêjim lê wê rojekê bê cî bicî kirin yani 5 milyon insan di herêmekê de bê maf bê keyan bê dewlet û bixwazin ev herêmek
سەقامگیر و بێ تەشقەلە و بێ کوشتن و شەڕ و شەوتاندن بە چێ نابێ ئەش بەورە ئەدبێژم ینی ئەم تشتا گۆ ترکی بەهانایە ترکی دبێژە یەپەگە 40 کیلومتر 30 کیلومتر vەنەگەریایی بەهانەک پوچە ڤالایە و تمژی پرۆڤاکسیۆنە چێ دکە ینی یەپەگێ و قەسەدێ تەف ددە و جارکێ ئۆتۆمۆبیلکەوان بشەوتینە و جارکێ تۆپا باوێژە ji bo hema karibê şerekî çêke şer çêbû ca ew çaxê yanî bêhtir rêl ber wê ve dibige derbasî wan herêmê din jî bibe lê ez dibêjim ser nakeve divê Tirkiye divê ser nakeve ji ber gol hundirê wê jî roj bi roj roşa wê hundir xera dibe û ji hev dikeve û xerabtir û xerabtir dibe. Belê Keg Ebdilbaqî li gor şîrovên we her du aliya Tirkiye were wê derê jî dê bi ser nekeve çimkî ew zemîn nemaye wisa ye bêguman belê eger wisa ve em ê ji vî ewkê xwe jî derbas bin werin xala xwe Sisêya defna komentarek nayê kek Mîrza fermû keremke bibûrî bêguman Tirkiya îro ew dixwaze wego bêjin tişta bilez bike da ku pel di nav destê wê çê bibin û karibe Rûsya re biaxive be Amerîka biaxive kare ji war bêje mesela eger îro dagîr kir hin wego me got ew çend bajarî got me binav kir Eyn Îsa bû li Minbij bû li Rifat be wa jî têxin bin destê xwe ew nema karî zû bi zû ji veke şi paş dema ku veger paş ne wek welatek dagîr kir karî doza pera bike li dewleta Sûrî an jî dewletên Ewropî efqa sal eger bêjin ew plana wî ji 2016 cara wilî derbas bû Minbij ez biwerim û paş revekeşiya 2016 heta îro re ev 5 sal Tirkiye bi leşkerê xwe bi tankê xwe topê xwe derbasî Sûriya bûye ew nikarin jî bi hesanî jêr bêjin ka veger paş navê wek plana Qubris û an jî hetayî wê pêk were wê bin destê xwe nema jê derdikeve an jî gojê derket wê şert û mercê wî gelekî dijwar bin ji alî hikûmeta Sûrî an jî ji alî dewletên navnetewî doza pera bike doza xesareta xwe bike doza gelek tişta belê belê karê ku li wan herêma kiriye karê zav kirin xaniya çêdike avayiya çêdike ewkê sîstema binxet û serxete ava ewkê guhertiye nizan gelek tişta kiriye lê yan haziriya gelek tişta dike Tirkiye lê êje vegera wî çawa be em nizanin ha ne ez dibêjim yani ew plana dibe wek Qubris dema got Qubris dagîr kir heta îro Qubris bin destê vedeyî di gel got Qubris welatek Ewropî û Yekîtiya Ewropa kare hemmiye bi yek dengî wî derxin wî dernexistin Amerîka kare wî derxin wî dernexistin demek ew jî kêfxweşin û bela Tirkiye li vir bi çi muşkila Tirkiye heytime kare siba pêşerojî wa jî bêjin û bela li vê herêmê vê dema ku milleta parêze ji ber wê rojê ew şalyarê berxwedanî jê bêjin Wezîr Dîfa Xulûsî Akar got ku hebûna me li vê herêmê ji bo parastina milletê û ji bo tedelê neyê ji alî rejîma Sûrî û Rûsya belê ji xwe ji bo wî ketiye wê derê belê em tên serxala xwe Sisêya çend roj berê ya jî bîstê cotmehê da bîmeha da Yekîtiya Ewropa raporekî fire li ser Rojavayê Kurdistanê û li ser Sûriyê bi giştî raporek ew kiriye û di wî raporî da gelekî behsa kiryarên nexweşên ê Tirka jî kiriye û dibêje Tirkiye li wê dewletekî dagirker e û cara ewlê evî gotinî dibêje yanî meriv dikare bifikire gelo ev gotin çima îro û ji Yekîtiya Ewropa ev gotin derket na ji kek Cemîl pirsin paşî wermete tamam برین ها
دوسێ جاریمە ئەv خاڵ ئانی زمان مەگوت هین بریارە کەور و زەلال ji aliyê Yekîtiya Ewropa û dewletê xwedî hêz hîna ji bo rojhilata navîn ji bo Sûriye jî hîn bi zelalî nehatiye xuyanîkirin nehatî dan lê her got dem derbas dibe bêhtir em nêzîkî vê biryara zelal dibin. Axir ev biryara Yekîtiya Ewropaya jî gotina Yekîtiya Ewropa nû ye û biryarekî zelal e jî. Belê berî aniha Yekîtiya Ewropa nedgotin Tirkiye dagîrker e. Nexîr. Tirkiye ne îro derbas bûyî Efrînê, ne îro derbas bûyî Serêkaniyê û Girêsipî. Ev 3 salin Tirkiye li Efrînê tiştê nemayî dike. Bi rêya leşkerê xwe, bi rêya kurtêlxwerê kirêgirtiyê gel berdestê wê dişixulin tiştê nemayî li Efrînê dike. Talan û kuştin û şewtandin û birîna dara û her yani her kes agahîr cem hene ser vê xalê. Çima îro vê tiştê dibêje Tirkiye dagîrker e, du sedemê wê hene. Yek jê pêgeha Tirkiye cihê wê yanî li cem Yekîtiya Ewropa ne cihê berê ye. Yani Tirkiye ne biçavê Yekîtiya Ewropa ne biçavê berê li Tirkiye nere nikare Tirkiye ji destê xwe berde ya Tirkiye jêre cihekî gelkî stratîj û gelkî giring e ew hinekî kêm bûye jê hatiye xwar. A din jî dîsa ez ê bêjim ki nêzik dibe nêzîkî standina biryareke ji bo çareserîke bi tevayî li rojhilata navîn bi taybetî li Sûriye bê peydakirin yan jî bibînin bigihêne. Ev her du sedem li pişt vê rapora Tirkiye bûn yana xelkê ev rapor nivîsîne heger rojnamevanin heger êgid mafê mirova dixebitin ji roja pêşî de li wê herêma Tirkiye destê xwedanî serwan Efrîn û Serêkaniyê û Girêsipî li wan dera tên dîtin û agahiya ji werdistînin û berçavê wan tiştê dibin lê nediştexelîn nedgotin. Îro neh dibêjin ji ber her du sedemê gimigotin. Dîtina me wilo ye. Belê. Kegal baqî tu çi dibêjî ji bo wî? Yani çima Yekîtiya Ewropa ji wek rêzdar Cemîl dibêje eva 3 sal e wan dera dagirtiye, îşgal kiriye, çêwan dera demografiya wê diguhere, xelkê dikuje û bi milîsan dinya heqaret dike, heta niha tiştekî negotin, îro ji nişkeva de dibêjin Tirkiye dagirker e. Gumana min vê demê de taybet vê demê de nakokî gelek mezin di navbera Yekîtiya Ewropa de û Tirkiye de heye. Yani ev mesela Osman Kaval wego me got ew yek jê ye ew jî wexta wan bêje ez ê 10 balyozxanê we balyozerê we ez ê vegerînim welatê we problemek gelek mezin dibe. Wekî dî dema ku dibêje ez ê 3 milyon penaberên Sûrî bişînim Ewropa jî lê vedgerînê dibe 3 milyon Türk 4 milyon Türk li cem li Ewropan ez ê jî wa bişînim vegerînim Tirkiye. Yani demek problemek heye dibin maseyê de gelek tiştin wayî tevlîhev newek hevî henin. Ji ber vî hawî Tirkiye Yekîtiya Ewropa kare bêje îro tu dagîrker e. Wexta gotina dagîrker ser Tirkiye tê gotin dême kare diriya Yekîtiya Netewan dozê lê bike îro tu çima derbas bû vî welatî dikare derkeve li gor vê qanûnê divê tu derkeve. Ji ber wexta tu nedagîrker be ew wê çaxê meselen siyasî ne di holê de. Wala ew opozisyona Sûriyê diparêze. Bes wexta bû welatek dagîrker û bi rastî jî te ji tiştekanî baz anî ziman. Îro wexta bingeha wa herême got derbas bûyî diguhere. Mesela camiyê olî çê dike. Ala Tirkiye li hemî derê hildide. Perên Tirkî îro li Efrînê û li hin herêmên dî perên Tirkî bikartîn nema perê welatê Sûrî bikartîn wereqe yanî. Postexane bikare pêkaniye. Bêguman yani gelek tişkirinên ew wek welatekî dagîrker wexta te gelek demografiyê diguhere, te gelek sîstemê diguhere, heta pelê wa bûnin nêvî bi Tirkî nêvî bi Erebî hêdî barî Tirkbûnê dişe demek dewletek dagîrker e. Yani bêguman ew saziyên sivîl jî dibînin çewsandinek ji alî Tirkiye û hêzên çekdar
لوا هەرێمێن داگیرکرد یعنی عفرین بسەرێکانیە بگرێ سپی بە ئەو باژارە و کەم بچووک لێخستنی عەرەبە خستن بندەستێخوا گەلێکی حەقی مافی مرۆڤ تێ چەوساندن نەوەک ئینسانێکی هاتیش بۆ مەسەلەک مرۆڤاتی نە وەک وڵاتێکی داگیرکرد خوازە هەمی تشتێن خۆی دەستهڵات پێک وەرینی دوی وڵاتیش بەروی ئەوی یەکێتی ئەوروپا دەبێت وڵاتێکی داگیرکرد. بله برز جمیل دوی واردات شتێک گوتنت مایە یا دەرباز بن؟ ئەس هەما سێ گوت ناکارم بێژم ji tevger û gotin û biryarê Erdogan tê xuya kirin di gelkî rewşa wî di tengasiyê de ye. Ev karvedanê mamosta Baqî ser Osman Kavala ştexelî. Yani ev pirsgirêka biçûk pêwîst nedikir bêje zê deh سفيري أوروبا جوالاتي خود درخينم وزيري وي دربه چاوي شغل گوتيه اگر تشکیورو به از استعفا بکم از دفش کاری خو بردم دش کاری خو بکشینم يعني تنگاسیا اردوغان کتیه تی خویا کرنگ روشا ترکی نا بریه روش سیاستا اردوغان آگو ایرو تیدد مشه روش بروش لتركيا طنقدك لتركيا يعني قواريوي يعني حجميوي بتجوكدك رولاوي دناف سياسة ناف دولتي دناف نتويد باش دخينه نا بوي اكتيفا نا وك دولتك اكتيف وك بري سياسة ناف دولتي دي رولا خود ليزه هلبت اف تنگاسیا اردوغان جی کتیه جبرگو جمنو تا بهتر هایوی تشنا هی او جی نرازی جی نخوش نخوازه ببه. بله گلکی سپاس. کک میرزاش کرماتره اگر کک اوزان ید باکستیجی دکاره به او کومنتار مگلک هنن ولو هنكي جارنا به اللي ولو بلست تيني سر اكراني ودبه نكارم بخل ويش اخوات تسجي بربچاف تبسي نقلك باش بله باش امي درباز خلاخوي دني ببن تبيجن روسيا اوا دمكه برپرسين روسيا للشامي ولدرندن دبيجن ام لجلن هرمكي اوتونوم کردا لناف سوریه چه ببه گلکی برپرسن که روسی هم اوکه هم لشامه ویاد آنین زمان و هم جی گلک سیاست مداره وانین مزن لروسیا لسر بی خالی مقاله نویساندنه یا جی گوتره پیشکش کرنه اوانا جی دبیجن روسیا وقت دولت آماده هرمکی اوتونوم جبو کردان لوی پیک بینه که على باقي جراش تدسبي تمام باش قال لك باشا ذاتا انه جيجري سروكي وزير اجدر في روسيا نافي ميخائيل بغدانوف بري انا قلت له جبو تعدل كرداني جالي تركي به اسكارم بهم وك مروفكي دنابرا كردا و تركيا ده لهفاتنا كي بكن استراتيجيك داكو تركيا درباس نبهري ما واو تعديل وانك او هولدان بلكي هبه او جي جبوكو او باجارن كو كرد لين قلتي خرانه به وشك جوجاغو سوريا وغريا وقبري او ولات او باجار وخد منن او استراتيجي هي الجنب روسيا ايرو برجواندين ريجيمي داتين برهم تشتي رژیم بيجي يعني أذكر إيرو أم بيجن تلتك جا خاكا سوري بندستيولي تبي نبي لشكرك الجم هي تبي نبي تنكاري شعبي خو بقرو تبي والله كرتنا نز ما في وانادم دبيت تشتكي بك ليبل الرجيم حتى بيدق يجبري أنا معني زمان الكردان نانرجو نتوك الدواي ودبي ما في بيدان او دبي جروبك بتشوكن
حتى جارك منكي جنجشد نابرا منو أفلسيرك ضابطك يمزن سوري تشيبو قوهم كردنا ونتشتك النقفر باجاري هري مزن جمو عموده عموده بلكي بده جارا ويدمي جقامش لو بتشوب تربو جقامش لو بخوت تاني بلكي زيدي مليون كرد دبيدا ميدي تدهبو قلت قالكي شاشة اگر اف زانياري اشتر هاتن قلتن قالكي شاشة اف سينوري نابرا سوري تركي حمي كردن وهقرت ببرس باجار مزن لحلبي ولا شامجي حتى الحمص وحماية بنقها وابقرة همي كردن تو الشاشة دوي قلتنا أخده أم بين سر ديسا برسي أو روسيا دخوازي وك يعني أف ريفابريا خسر أو في سيستم دخوازي كار بيجبر أف سيستم بمشي بوي هريما بو كرد لينن يعني أو دوزا وايه بمقابل شيء أو لشكري جم تيكف ناف لشكري ريجيمي وببن يك لشكر أو بلان جم هي أو نجبو شعبي كرداي أو تخوازي ديسا ريجيم بقرة حمخا كاسوري تيخ بندستي خده بهنك دانم بتشوك هنكي بدا كردا هنكي بدا عربي سنة ورازي بكن بتشتكي قلكي بتشوك داكو ولاد فقر وقبري ديسا ريجيما بشار الأسد بردوام بدا يعني بلاني وهنن ام لديروكا كردي بنرن روسيا قلق جارا بخاپاندي بريانا جماني زمان قلق جارا كرد كرنن اردوه اگري شرا يعني باوري بيناي ليبلي كار وقول دمي هاتب قهرتن انه اف كردجي او قا مليون 3 مليون 4 مليون كرد سوريا يعني دبي حقي بيدان مقابل انه اف خاك وخد بيني سوريا وخد منه او ريجيم جو وخد منه دبي اف بلان هذا بله که جمعی روسیا دبیجه 3 سال بره ما دستوره کی بوی رنگی که جبو کرده اوتونوم تیدا بو پیشکش بشار اساد کریه گلو اول راسته و چما نهاته چما بشار اساد قبول نکر یا جوانا چما بوی هیزا خواهی که بشار اساد انا بوانا دجی چواد کاره بیجه ام قبول نکن اگر راسته اول بلكي راس بيشكيش كربن نكارم بيجم يعني بش راس بكم قراستي يعني راسر دبقو تشكتك يولو بيشكيش رجيم اسد كربن لي رجيم اسد ندستي خداي رجيم اسد اگر بارك ج برياراوي دستي روساداي لي بارا دنجي برياري روجانا و جي بجيكر دست ایرانی دی ایرانجی تجاری قبول ناکه ناپجرینه گ هریمک اتونومیش کردار سوریا به دیتن و اوجیل تنشتا هریما فدرالی کردستان عراقی حتی حیاجه به ایران قبول ناکه ایرانجی فشاراوی لسر رژیم اسد گلک هیه بهتر بریاره خوی دوی وارد دواره پرسگریکا کرد بهتر ایران دستینه ایران خودی بریاره دوی چیروکه ده و هم زانن یعنی سوریا ایرو بهتر وقت مگوت روسیا و ایران حرکه گوهکی وی دکشینن بگمان پارا روسا نبی امریکانا هاتی استندن روس وقتی کتن جه خوال البر دریا سپی چه دکن و بنگاه خوی لشکری لور چه دکن و فروکا خانه مزن دکن و او دکن امریکان نگو به هایوان جیتنه جاوی خوشی دگرن رازینه بلکی و روز جی جوان را گلکی گرنگه گل سر دریای سپی جینگی خو ببینن اف خونکوای کوناره اجا بجم اف مثلا برسا رژیم سوری گوتی قبول ناکن و تشتا روسا گوتی برا هریمک اتونومی هبه بهتر بلکی باندورا ایرانی از بجم يعني سوريا كي بحمي آواي خواه بروسيا و از كك عبد الباقي برسم
که به همه آوای خود به روسیا بگیری دایه اگر روسیا نبیان ها بشار اسد لوی جی خوی کنها لیبل دلوی نبیان نکنها اما چندین سال هیچ وقتی باوی در روسیا لویه و روسیا ونات پارزه روسیا لوی بجیبیه هم عسکری و هم آبوری و هم سیاسی دوی دا بجیبیه و هیچی دومینه با روسیا جیکی نونینه امریکا و چخلوان دراتنه بوش وقت پیجناویجی تنه بو امریکا هی دوی 10 ساله ها 11 ساله های دویه ده هاته کتوی یعنی چواد دکاره بشار اگر افشتا راست به بشار اسد چواد دکاره بیجنا که ایران از اکنینم که ایران او قصاب بهیز به دوی ده که بکار به بیجنا که بشار جی کتبه نو او قبول جی نکر به تشتكي بلكي بالا ونكشان به ايرو دماكو اگر هرمك جبو كردا بيچار سركرن لبيدنا برا سينوري سوري وتركيا ده يعني كسي جي بطرس وشاخي تركيا لفير ريجيم السوري كاري بينا جبو تركيا جي رازي بك لمقابل تركيا هنكي دستي خوش اوبوزيسيون بكشينه يعني اوجي بلانك كار روسيا في بيجي انه فامي تشتكي بدن كردال سر سينوري تركيا بشخي كاب سكنن ازبني بمسألة شنكن تشتي متخوازن وكوا اوبوزيسيون ايرو رازاتنا اوبوزيسيون سوريا عربي سنة بنابرا دست تركيا دي قلك الى آواز بوية يعني اگر مورن سر خالا ادلبي بچند جروبين چكدار لدجي هف ايرو رول ادلبي شردكن هنك جوا بتركيا لان هنك جوا دي تركيا يعني وعسكري تركادو كوجن ديما تشتك هي بلانك هي يعني وك ازي بيجي مولا ايرورو ازي حقي كردا بدن لا حقي كردان دي ازي دف جوا عربا وقع وبراسيد يعني تركيا برجوانديه خونا هذا نبهمي ملتي سوري نبهمي ملتي عربي سنه نبهمي عربي سنه بتوائي يعني او برجوانديه هري بيشين فدبي قال بلانك هذا انه مفي بكن بون تركي بي بترسينن نجبو خاطري شعبي كردان براسيوي نتومي بدن كردانا يجبو قو تركا بي بترسينن تركجي هنكي تنازلات يعني تشتا بده ريجيمي ويجبو في مسألة شار سربك قالوا نابا وي او كي بدنا كردا دي امريكا جي دربخن او بلان جنينه كسك نكار امريكا جور درخه يعني بشار الاسد بهمي سوري كردستان سوريا فقام بيجنولو شو فرق جم امريكا نجبو كردهات امريكا جبو برجواندي خواتيه جبو دست ايراني قال كي درج نبي دست تركيا قال كي درج نبي روسيا جي متخ و هريما ويتني دي هريما قول ام بيجن سر اوا سبيه انجي بريجينري مثلا نقري داي ابدا بامريكا ونقري داي بمسألة كردي بله برز جميل سيرفي مجارك تشتكي كتب بيجي لزيده بكي دنگه تقرتيه مود تشتكي نه از دوی مجاري دبيجم تنه بله او چغ ام دربازي خالا خواه دنیا دبن چند روز بره پارلمنتویا کاتالانیا یا بسر اسپانیا دنا مجلس خدا بپرانی بدنگ پرانی حتی 129 پارلمنترا 111 پارلمنتر او اداره خسریه روجاوای کردستان وک او قبول کر کاک جمیل رولاوی چیه یعنی قبول کرنا کاتالونیا کو بخواجی هی او کنینه یعنی وک هرمه کی اتونومت ویدا و پارجی ام دزانه کو خواست ببست سر بخواجی بوی چو دنگدانه و جبوی چو رفراندومی هرچند در رفراندومی دا جسدا شست بله گرت جبو سرخوابونه نه اسپانیا و نه اوروپا وی قبول نکر حتی سروکی وانا گرتن آویتنا حبسی حتی یک جوان لآلمانیا و سروکی وان لآلمانیا بو رابون دانه اسپانیا لوی کت حبسی و درکتن
لچواد به آنها وک اوک ولاتکی اتونوم بنی ولاتکی وک اسپانیا دا د پارلمنتو خدا بریار دیگره و هرما کردستان هرما خسر وک اداره کی سرخوا قبول که به ارنی قبول که به 111 پارلمنتری فا رولاوی چیه و اوا کاره بگیجه کیجا مرحله بله هرما کاتالونیا دماکو برلمان اوی ڕێڤەبەریا خۆسەر لە ڕۆژاوای کوردستانی ناس دکرد قبول دکرد تشتێکی باشە بێگومان لێ بمە خۆشە ئەگەر دەوڵەتە ئەسپانیا ڤیکاری بکە یا دەوڵەتە کۆک فەرەنسا ڤیکاری بکە یا یەکەتی ئەوروپا ڤیکاری بکە یا کەتەلۆنیا نە دەوڵەتە کەتەلۆنیا هینە ئەو پێویستیا وێ بناسکردنی هەیە ji bal dewletê dora wê yanî ne Spanya tenê İtalya, Fransa yekî Ewropa yanî hîna wan ew nas nekirine wek herêmek serbixwe ya rêveberiyek serbixwe û wek te fermo kir berî ana 2017 dema wan jî referandum çêkir hemdû yanî serkirdeyê wê referandumê hatin girtin û كتن زندانا وبري نزود لإيطاليا جي سركي في تفقري قرتن يعني ليه تنكرن ما بس تعمل از بيجم تشتكي باشا يعني نا هريما كاتالونيا باجارك جي بيج اف ريفابريا كردي لفلاندري ام ناس دكنو باشا تشتكي هي جاي لێ ئاگە ینی ئاگە ئەم ژمارە پێویستە ئاگە ژمار لازمە دەولەت ڤیکاری بکەن دەولەتێ خودی هێز و دەولەتێ ئێگە دەولەتن ینی نە هەرێمەک بچووک ji وڵاتێکی ئەو ژی هینا خۆ بندەست دبینێ بله کاک عەبدولباقی پارلەمنتۆیا کاتالۆنیا کە وی بریاری گرت وی وک کردستان بناو کرد لی اداره خسر وی کردستانی جه درخست اوا ناکوکیه که جبو کاتالونیا و نابینوان داد کاره ناکوکی به و یک جی ناسینا کاتالونیا ده چقاسا او که بده تفگره کردی یعنی هزه بده تفگره کردی بله از بنی مثلا رهبری خسر جمعش بکار دکه که دولت مزن بیجن والله اظهریمک بو کردن روجاوی بله وقت تقول او منتالیتیت آوا منتالیتیت نیا کردیه او د بهريمك سربخويه كرد تدهنن وعرب وسوريان وكريستيان اجبر فيها وي او وقت مسالين لو برفراه دكن او باوريا ولات المزنج بواناي يعني اذا تشتكي بيجم نما سر ازد ظالم يعني شاندك جي ريبريا خسر هاتن نرويج هاتن اوسلو بوزاره اجدر ونشتن قوتن امي تشتنا تيخن برتشتنا ايرورو جنن داعش الجمنن اس الجمنن امكارن بدن همي اوروبا افكاسينكو بنجاهي اوروبيين اما بدن اوروبا ويه هناك نرويجي هبون چار جنن نرويجي هبون دنافواده اما بدن ومقابل هنا بيجن هنا اعترافي بكنون بيجن اري اف هريما هايا كرديه انجي هريمك سربخويه حكومتها نرويج وارجو هرم بابارن مثلا داعش مسلاويه وتجاري ايرورو هون وقت يعني وقت هرين هن بلونن ونظام تشتخوازن عين اجوار قلت ونظام تشتخوازن ون وقتي ويا جو يك جوار بيجي ونهن ولا ونتنن يعني افراستي تشيبو لفر النرويج مثلا كاتالونيا يعني ظانن قالك دوستي من يجي يكو خوغهاندن برلمانتيري كاتالوني ومثلا اف هريمك كرديه وك ملتكي نتوكي بندست
هون چدا چاوا دبینن همیا گوکو ام کسن بندست همیا ام خوازن سر بست بن ام کارم بیجن اف هریما کردی آزادیش بووی دگل گو کتالونیا جوا گوته با کرم کر یعنی وقت رفراندوم چه کرن نچو سری یعنی ایرو او بندستن ته ایرو وگو بیجن ته ناسینا خوش کسکی بندست دخوازه بگو معنی کسی بندست وگو بیجن او هیجان هیه لبيجي والله برادري من افجي بندست حقي ما في دشسبين اوكي دكم لوقو كلام كمان ما مستجمين كابلا وراقتي مزن إيرو چندي شاندن ريفبريا خسر در روسيا چما روسيا نگوتيا كاولا اثريم هريما كي سربخوية برانياوي كردن وبلا سربخوية نكاره بيجي مثلا نافنتوية يعني جسارتا جو كتالونيا برلمان كتالوني جيكر يعني باورم يعني او قيمتها ويتنا قيمتها وي برياريتنا قيمتك معنويه وقوك جميل قلت يعني جواجاركي تشوف بيجي والله حقي كردا حق مروفكي البرلمانك روجك جوجا والله حقي مروف حقي كردا حق وقت نيلسون مانديلا قلت تركيا قلت ملتي كرد في حق بيدان شندي بما خوش بو ليه بلي وقو تجي كرم كير مثلا دمنتاليتيتا كسن دسهلات يفي ريفبريا خسر ديه يكو خو ناك خودي لنتوا خو نتوا خو درناك بخوديش برفي هاوي او باورين بيناي وقت بقوتانا ايرو هريمه كرديه ونتوا عندي دنام خولي دبن وز هذا كردي من حقي منه وقت كردستان باشور جهك مهبه سكابل من دسهلا دار ويش اخي باوري وبيج الكتربانا بله كيك باقي عبد الباقي تجي لأوروبا كاردكي وقال لك بالسياسة مدارين أوروبيرا دديو دستيني إما وقتك ويكي جوانا دفيجن هر بارلمنتو يا أخوة بحثا كردا بك بحثا مافي كردا بك بحثا داگركريا إيشو ألمي كردا بك بلكي جوي تشتكي دركبه ليجا كاتالونيا وك اوتونوم وك دولتك اوتونوم نفوسها ينها نزانم تخاصه بارلمانتا ب 111 كسي رابيه جبو كردستان قوتيه كردستان و ام قوتيه ام اداراويه سربخه قبول دكن چما اوكي كردا دبي كيفا كردا وره لا بيغمان يعني كيف عملتي وقت خديه الكردستاني بيجي في كردستاني اللي بكسر كواد بسلاطه يا بريا خسر اللي مثلا من النتويه مثلا من قوميه مثلا من كردستاني مثلا باكرو رجلاتي سوريا هي كابوتشي يعني كيف عملتي بيغمان يعني بيرار دمكو درباسي سريكانيه بو تركيا ليفل البرلمان النرويج يعني برلمانتير كيمي كرد وقالك برلمانتيري نرويجي بشتوانيا في مسألة كرن جو كردن لسريكاني وغريسبي لفينين شوساندن أفدر بازبونا تركي لسريكاني وغريسبي غلطة ويشاخي حتى تشك جي قد كرن تركيا رقوتي تشينا بم تشكا بفرشن تركي جبر أفكاري خراب بحقي كردات كر نافي كرد بيجي ليبالي يعني أما هي دارن يعني وقتا إيرو يعني هوالكي برسك قلكي خوش قوت جو قفك جو تركي لهريما كردستاني دك إيرو كرد لور نيكن يعني ريفبريا خسر دبي أم برادرين نتوان برادرين نتوانن وأنا كسي هي أنجمنا الاجتماعية كردية هي دبينا ما في المية كردي لفي هريمي هي أم خدي خاكن خدي ديروكن يعني سبيشاروجي سوريا وخوما دبي ما في مد هريمي مد بيكوري أو دبينا ريبريا خسر دبينا ما في هميك سواك هذا ومسألة كردي ذاتنا أو بشعب ناصري يعني المشكلة بروبلمك بلك مزنة يعني أنا أو في دعوة ريبريا خسر جيبي مسألة كاتالونيا وتشبه وتشندي كاتالونيا وشتفانيا بكل وقتها ببينن إنه مسألة وأننا توي مسألة كوي انترناسيونالة أنجي وقو بيجين اشتراكية طباوية اللي بديتنا من دبي حمي آليين كردستاني بارتي وريخستن وتايبت دياسبورا كرد دياسبورا جبو بارلمنتويا كاتالونيا بيروزباي بشينه سپاسداری بشینه
و پێشانازی بکە بێگومان ئەس وەک هەستێ نەتەوی بێگومان وێورۆ بگەرە کورۆ بڤیرەنگی بەلێ تێ بیرا من دیسە ڕەفەرەندوما باشوورێ کوردستاندا لە کاتەلۆنیا سیاستمەدارێ کاتەلۆنی خەڵقی کاتەلۆنی لێ خۆ پێشاندان دکردن لێ پیرۆز دکردن لێ پشتگیریە ڕەفەرەندوما باشوورێ کوردستانی دکردن دەبێ سیاستمەدارێ me partiyên me taybet diaspora spasdariya xwe ji bo wan bişêne û ji bo wan îlan bike em bivî کات مێرزە بەستی کۆمەنتارێک ناوی یعنی کەتەلۆنی دەما کۆ ڕابوون ji بۆ ڕەفرەندۆمێ ji بۆ نەتەوا خۆ رابوون نەش بۆ براتیا گەلارا پێشیدا ji بۆ ئێمە رابوون ji بۆ باشوورێ کوردستانی ئەرێ بێگومان ئەسەر ڕەفرەندۆما وا داخبن وەختا ببینن ئیرۆ پشتەوانیە ملەتێکی وەک کورد دەکەن و دبین ئەو خودیە خودکە خودیە ملەتێ کورد ئەو نەتە و جەمی تنە ئەو نەتە و بەر جەم خوا بەراوێتی کردی و دەبێژنە ئەس براتیا گەلات خوازم کا ئەو نەریناوانە کەتەلۆنی کارن سبە بریارە خۆ بکشینن وەختا ببینن ڕێبەبەریا خۆسەر نەخۆدی هەلوەستانەتەویە باشە gelek spas Cemil li ser tiştekî ku tu temam bikî zêde bikî Wala ez jî dixwazim tu got nabêjim rastî jî mana te fermo kirberî anha yanî rêveberiya xweser dema ev nûçebela kir navê Kurdistanê Jêhlanî belê yanî wê karvedanê xelkê karvedana Katalonya çi bir ser vê meselê em ji bîr nekin yanî belkî Katalonya wek herêmekê ne dewletê û ew mîtê wê istixbaratê wê hew qasxurt tune lê İspanya Fransa dewletê din hemû baş xwediyê vê rêberiya xweser nas dikin peyedê nas dikin YPG nas dikin PKK nas dikin bêçiyê û çawayê û çi karî dike û ji bo çi dixebite baş nas dikin mixabin yanî êge nas nakin belkî hinek ji peyedê ne ya hinek ji YPG ne ya hinek ji PKK ne peyede partiya go îro deselatdar li Rojavaya Kurdistanê navê Kurdî tê tune Partiya Yekîtiya Demokrat navê Kurdî tê tune YPG jî navê Kurdî tê tune û dikar di rojane jî li wê herêmê heyan ha tişta gibûyê siyaseta vê deselatê siyaseta vê rêveberiyê bûyê sedema Kurd li Rojavaya Kurdistanê ez naxwazim bêjim nemane lê hema bernamabûnê diçin Em di bernameyê pêşiya xwe de li ser van mijara gelek sekinin wextê me zêde nema bû saet û 40 deqe zêde wextê me nemaye du mijarê me mane yekê jê ew e ku zarok li Qamişlo derketibûn kolanan û doza mafê xwe dikirin û raporekî ku li ser Sûriye û li ser herêma Kurdistanê jî derketibû têda behsa kuştina zaroka dike ku bi hezaran hene têda behsa ku zarokên ji birçîbûnê mirine nêzîkî 600-700 heb ji birçîbûnê mirine 750 heb dibêje ji birçîbûnê mirine û li ser wê divê hefteyê de li Qamişlo û li Hesekê du xwe pêşandanên zaroka ya jî du aktivîtê zarokan çêbûn ku dibêjin em doza mafê xwe dikin doza mektebê dikin doza xwendinê dikin doza xwarinê dikin doza mezinbûnê dikin werhesil doza karê xwe dikin û elbet li Rojavayê Kurdistanê rewşa xelkê nebaş e nan tune av tune sûtemenî tune benzîn tune kême û kême û kême û kême lê di nav van da daxwaza zaroka ji bo min giring hat ji bo me xiste bî ewkî êdî kî ji we bersiv dide ez jê kek Cemîl dest pê bikim belê pêşandan çêbûn û zarok mafê xwe dixwazin bêguman ji ber
عێریشە سەر عەفرینێ سەر گرێسپی سەرسەرێکانیە بسەد حەزارە خەڵکێ ماژ ماڵێ خۆ ژوارێ خۆ دەرکەتن و کۆچبەر بوون و دەمایە کۆچبەر دەبێ ئەم کوردژ خەلکێگشا بێتر زانم بێ ینی واتایە کۆچکردنێ چییە دبن کۆنکادە دبن چادرادە ژیانە خۆ دەرباز دکەن نە خوێندن هەیە نە تێرنان ناخۆن کارەبەتنە ئاگرتنە هەر تشتنە ئیجاد سەر وێرژی کەکۆ ڕێڤەبەریا خۆسەر بخۆت بێژە دشەڕێ دژی داعشێ زێدی 10,000 شەهیدێ مەچوونێ ژڤا 10,000 شەهیدا چەند جوان خۆدی زارۆک بوون مانە ئەف هەلبەت ینی ڕێژەیەک ژوان خۆدی زارۆک بوون ئەف زارۆک سێویمانە بێ بابمانە یان بێ دێمانە ئەف مافێ خۆت خوازن چەند زارۆک لە ڕۆژاوایە کوردستانê bavê wan hatine girtin û çarenûsa wan nexuyaye çend zarok bav û diyê wan nikarin dibistana ji war dabîn bikin nikarin xwarinê ji war dabîn bikin wek te got 75 zarok ji ber Çîna dimirin ev kî berpirsî vê di ê deselatdar di herêmê de ew berpirse ji xwe wê zarok mafê xwe bixwazin min jî hin pêşandanê zaroka dîtin di navan pêşandana da hinek zaroka raştibûn kaxetna kartona sernivîs bûn ka bavê me ka bavê me yanî ne mafê zarokayê gizan bin bavê wan li ku yê caronûsa wî çi ye belê belê spas برز عبدالباقی وقتی ما زیده نما از خازم خالا داویه جی خازم بهلم که وقت بدم هنه کی پرسه که امکارم برسوا وان بدن اگر سروی مجاری تو گوتن اکتا یک کرد بیجه ام دربازه پرسا ببن اگر پرسه بن خالا داویه ام پیرانا گیجن که ام لسر باقفم برا مینه مجاری که میدن هفته می پیش یمه کفاتیه بگمان مثلا سازین سیویل یک دما کو دردکوین و دوزا مافی زاروکا دکن یعنی الفر مساجه کشبو یکسر ریوبریا خسره جبر او دسهلات دوی هرینی کلو کا چندی هون خودی زاروکا درکتنی چندی هون و معلومات شهیدا درکتنی چندی هون وان زاروکه بچوک دما گودبن عسکریه و چما وادبن يعني قال لك تشتهن براسية كاربي سر ريبريا خسر وباري جران هر سر ملي واي جبر أو دا الصلاة النور المساجة هيك مساجة ددوها قد دشينيش بو ريجيمي كاربي جوا دا الصلاة إيرو الجمع الهريمي هي أو دا الصلاة همي تشتي قلوي هريمي تشيدبن أو بربرسن يعني بري دمك يجي مديد شاوا أنا كسيو قال لك بارتين ديجي لهندري في هريم عميال جزيرة أنجي یا کردستان روجاوا خو پیشاندان کرن دیجی بهابونا تشتا دیجی بهابونا مازوت اجبر گلک تشت پیکناین دخوشی پر بویه سیستم خوشک نامشه دی ساجی پشتگوه کرن و بریا خسر و تشتک سر نخستن گلک گازنه ملت جوه دستلاتی هی جبر بکار خویی مروواتی و روزانه رانابه از زاروکه گودرکتن مساج وایا پیشی جوه دستلات نجبو رژیمه رژیم دوره اره دست رژیم هیچی دهره ما کردی دهیه یعنی گله کنه کار بدستن جمع حکومت کار دکن ایرو معاش خوش حکومت دستینن لی بله کسی گو اداره و هرمه دکه ریوبریا خسر گرک گوه بده وازاروکان و بنا مافی واچنن اگه باوی آگرتی بین جمع و دستلاتی گرک به بردان اگه باوی شهید کتی گرک جوار بیجن و تعویده که بدن وی معلوماتی یا که او تعوید تری و گلکن ریوبریا خسر گرک تفسیر نکش و معلومات بلنگاز و فقیران و خلیل وادر کرد بله و حوالی می او که جمرد ویژن پرستنه او چقم خالا خواهی داویه جی همه هر یک جمعه 3-4 دقیقه تمام بکن كيفاش كرماتر بس بافي اعلان هي دوسكي مني عزيزه تشتك نفسها دي تخازن برسفاوي بدن بعربيه ايش كرماتر كوزان بافي اعلان كومنتارا يبين السر اكراني زي بخوينم اري داني اداره ذاتي ريبريا خسر
دبیجی دوزا فدرالیش بو کردا دکه جبرگو دو وقت دوزا فدرالیه نکه ما چما آلا کردی هلدده لسر آوایه خواه از اجباوی الان بیش دوست که من عزیز زد جیرانه من جی باوی الان ریوبریا خسر تجاری آلا کردی نهل دایه لروجاوای کردستانه و آلا کردی قدخیه آلا واهی تایبت به یپکیه پیدیه به پککیه آلا کردستانی تجاری نای هلدان و قدخیه لریوبریا خسر سپاس بله خالا خواهد داویه ام اوک بکن ما گوتبو لناكوكي وحملين سركتنا ينهزن لهريما إدلبي ودورو بريوي أم تزانكو ديسا حفتا بوري جي أف حفتا جي للدورو بوري دور إدلبي تشج آلية عسكري روسوا تشج آلية عسكري بشاروا وتشج تركيا وأمريكا جي لواندرا دچنتن و هر یک جوان جالية خوا چالاکیات کن حتی انها گلکی هریما دانه بر توپارانا و گلک هریما بمب باران کرنه گلک کسته دا مرنه هاتنه کشتن و لوه هدف آرمانجا دولت سوریه یا جی بشار اسد اوکو هر دو رین سرکه ام 4 و ام 5 بخبن او كي خوا بن تشافي خوا بن باندورا خوا بكار بجوير حتى هراورا و دري بقرك و دري قرت تكارا بيشيا قالك تشتاجي بقرا و ادناجي قبولناكن وي تركيا وي قبولناكا امريكا بلكي باواكي قبولناكا ورحص الشراكي جران هي الوي و براسلي ناكوكي كيجي تبلي هرشي هي سور تشاد روسيا ایریشه سر عسکرین ترکو میلیسین وی کرن ترکیه ایریشه سر درندند که ورحاصل و او که جمیل تشد بیجی ام کرد بکن که حمی بیجا حفظ قیمه مایا بله برینها آماجه پیکر مگوت هریما ادلبه سینورداره به هریما گو روس بيجي خولي خرط كرنا جي خولي آسي كرنا للادقية ترتوس واندرا سينوردار بيف وجهة كي آلية لشكري دجي قالك جي آسي تدهنه هما بيج وك بلنداي جولان بيج يعني جيك لأدلب هي جولا كويرجر ديفيجن أو قالك بلنده وراسري دشتكي والحاصل جبو روسيا او هريم قالك جرينجي جبرجو سينوردار بهريما جو اوتيد جبو تركي جبو دتشتا جير جرينجي هم ادلب سينوردار بعفرينه هريما عفرينه وتزانه يرو هريما عفرينه بندس تركيا ديو تشتات خوازبك جبو تشتات بخوازبك كارب بك همجي لويدر شرچيب وكل جهدن لسوريا شرچيبن جي قالو شرچيب نابنا هيزن خرد خلق جي رافيانا بكوتشونه بهتري وان تشونه عفريني يعني ايه كهرتنك ديموغرافي لهرمي كردي عفريني به لقامش لو بيجي حتى لجريس بيبر لسريكانيه به خلقي جور دبه ج هرما ادلبه ج دورا شامي ج دورا حمصه ج دورا حمايه دبه لعفريني بجيدك ومخابن هنك سرمایه دار و کسانی دولمند کویت و قطر جی آلی کاریا وید کرن د آوا کرنا خانیه و آوانیه خلقیت اخنش يعني دايره وقت بتركيز بيجن شقات تشي كن جبو خلقي ادلبي هاتنش حمايه حمصه جدورا شامي هاتنه وانتد بجيب كن رجايا كردال وي هرمي قال كي كان بكن ما بس تركي جي أبا بله كاع الباقي تجي بالدقي أو كي خبيزة تبني أخوة كرمك بله من رينك من ده ييرو تركيا نل أدلبي تاني نكار لهمي جروبان ده السلاطة دارية بك جبر قلق جروبن ييرو تحرير الشام هي جروبا تحرير الشام
دبيجي ام لديجي جروبا جند الله لشكرين خولي يعني وجند الشام ام ديجي واكار دكن جبر افحردو لتشياكي نابي كرن تشياي تركمان دقلكو او هريما قوتيت شردكن همي كردن جندن كردانن لنزيكي صار جوري لاطقيه او دبيجن دبيكي تركمان لبرنامينه جبر ام بيجن 200 تركانن وام قبول ناكن همي اجندي تركان لفر بمشن زبر في هاوي ايرورو مروفا كينافي ابو مسلم الشيشاني او ساروكي جند الشام يبقى لي خضعني تحرير الشام في جروب تحرير الشام يبقى لي خضعنينه كو حردو لدجي ابو فاطمه التركي جيربيجن ابو فاطمه تركي يعني بابي فاطمه هي تركي يكو جروب جند الله يعني لشكر الخدي دبسري او تركمانه وشياي تركماني باريس او تخوازن ناخوازن دور بمينن جبر الواد مال وقت ميته تركا ناخوازن همي اجنده تركي لو هريمه بمشن او بخد بيجن تحرير الشام او جروب تحرير الشام دبيان نابن دج من تركيا دولتك جيرانه لبلا همي تشتي خل سر ما نمشينا فانا كوكي قال لك هي وجبلي مثلا كوكيا نابرا روسيا وريجيم جالي كيف وتركيا جالي كيف هل يك دخوازه او جروب هندري ادلب دو هاوير دورا ادلب تاخبن دستي خده واز دور ناخن روسيا دستي خو جهانديه اف كسن تركمانن انجي كسن ببوري تحرير الشام انه va تركمان اجبر درخن جبر اف دبي سدا بروبلمك مزن جبو سوريا بله البته شرع إدلبه يجي ناكوكين لإدلبه يروجي تمام نبيه ده حتى بيشيا مجد نف برنامه مدابه أبا تشتكي أو كه ما مستر جميل قلتني خوي داوية بالدقائق يدرس أجر بيجي أمي برنامه بيجرن كوحبن قلتنا من يداوي از قالك سباسيا ودكم سباسيا أكرنا شاربل تي في باورم قالك شاربل مديا سباسيا ودكم سر في برنامج وسر كاري وي هيجا كوندكنو وبيغمان في برنامج اورو برنامج اورو قالك بسودن خلق جي لي غداري دكنو وزيفيد كمون كاري خدتم سر كفتيبن وسر بلندبن وهر بيجي جوره شباب ما خوش بس هو خوش امجي قالك سباس جناب التدكن وجارك دنت بيجن بخير هاتي ومالات افا بهيفيا جارك دنكو ام چند جارك دم اكو ام جاردن هاف ببينن دنا بان برنامج اندا بلكي كاف باقي قلت داويه جي بكرم بله قلتنا يا داوي بلا بس كسن دوستي مهوالي ما يقود ريبريا خسر كار دكن نبيجن انه عبد الباقي حسين يرو الشري مركز الشري كسكناكن ازرخنا دكم جبوكو خدي لبرسا خويا كردي دركبن دوري او هزرين طوباوي يقود تمعناوي تنا وتفيدين عدل اسكو هذا بيجن ولداويجي سباسيا همي افارين كومنتاج مركرين وبرسن فكرين سباش بو تكت ميرزا سباش بو كاكوزان وخشكان وروز لباك ستيج بله اجي قال لك سباس جناب وهر يا جاردن تكم ومالا وافا وقال لك سباس تماشفان افا 2 ساعات بمرانه وبهزكي مزن دنويسين انت بنيه خو بشتار بدن برنامج مدام جارك سباس وان تكن وسباس هوالي خو لبشت اكران تكن افا 2 ساعات جرما مد كشينن مالوان افا ومالا وجي افا وجاركتن حتى هفته اكيدن بمنن دخير وخشيه دا خاطري و شفا خوش شف خشتر او لسچا